Mendekithia maugaruri wa gatiba kugerera riboti ya BBI no mathiite na mbere na gutumura mawoni matiganite, amwe makimenyita mbaru na angi makiregana nayo kaimana muno makiria mahinda-ini maya mihang'o ya ungania wa irore cia BBI cithiite na mbere. Atungatiri kuma gicigo kia ubunge gia Kiambu thiini wa kaunti ya Kiambu na aria hau kabere maronekanite makiregana nayo kaimana riu ni monekanite kuroroha ngoro ciao, na une thutha wa munini wa mutongoria wa bururi William Ruto kuonekana akimiyukia na njira nene. Atungatiri aya makiuga riu mendekithia maria maronekana kuguna muingi ni mekiritwo riboti-ini iyo, mamwe mamo maria materekiritwo hau kabere. Matongoretio ni mutongoria wao Overseer Ngugi Mwangi maugite ona thengia ya mamwe ma mendekithia mao gukorwo mari thiini wa riboti iyo, he maundu mamwe magirwo gukorwo makieherio kaimana thiini wa riboti iyo, muno makiria megie wendo wa andu a ura umwe. Na ni turona riri rio ihinda ria kweheria maundu mau imoro thiini wa our society, maume thiini wa katiba itu. Koguo ni no hoe andu aria mareka edit oguo mareheririe maundu maria pursuirwo ni our DP, the deputy president, ona macio meherio ihinda ta riri to tutigigitura referendum all the time. Ni mendekithitie riboti-ini iyo gukorwo na maundu megie magoti ma Kristiano uria maritwaraga macira mao, kuona ona aithiramu ni makoragwo na magoti mao na maria mekirirwo gatiba-ini. That guy understand anything, and that is why it is important ona ithu Christians tuheo igoti ritu nigetha hindi ya twagia na dispute tugathi igoti-ini riu, okorwo ni uhoro wa marriages, okorwo ni uhoro wa differences between churches, okorwo ni uhoro wa divorce, maundu ta mau. Gukiri uguo ni mokirire kirauni gia bururi makiuga ni kiagirwo gukorwo gicenjio, kuona kiaya gukorwo nikio gicungagiriria bara na mathina matiganite guku bururi-ini. Andu kurwa kama kafira wenyewe all the time. Do you know why? Because kirauni gitu is almost meaningless. Urona ni miruthi eri ingethanirwe gukenda guthecana na matimu na koga hau na ithanwa ndiyo karenda gutemau. So you know, every sibu ni release some spirit, and therefore this is a sign of fighting in our country. Yes. That's why there has been bloodshed in our country. Ni idwe to risaga moral values cia societies in our country. You know, we turn gangsters into preachers, criminals into preachers. Yeah, we are raising moral standard in our society, and therefore we need to be treated like we are offering essential duties in our country.